Welcome back, guys. It is what it is. As already, you know, man. Mapunga tidzura hone, mapunga dzura manji, udzura kuitia zvitu, udzura tanganana, tidzura dzikobuya. Yeah, yeah. Tidzura dzikobuya. So, some people might be saying maybe Rabs Vhafuwi this and that because una drama in a Rabs Vhafuwi oskaya share. Makhadzi, nendoneta. You can keep the 16,000. Your sarao. If you remember, the other Makhadzi called Rabs Vhafuwi like 20,000, and also had the Rabs Vhafuwi that other balance. I think is about 3,005, if I still remember correctly. Yeah, 3,005. Osika dino dazezo poster achiko diamor Makhadzi mbadeleni aswika hune abadeliwa hene adubuzo didn't badela nga 2000 sika chiperera if you go check out the screenshots on epozo azuko the post wa Rabs Vhafuwi. So zino ko kuya futhi ko simesor high ene akuyiwana chiredi yawe hako badeliwa tadzweni yabona ndiyori riyamfuna gomba koma nga manda you know but Makhadzi riyamfuna venda riyamfuna and waswika unena wanori wa defend you akachimuna chimwe. But I think sometimes man utodzenya suzwawe man ukotodzenya suzwawe because if but ba busy bachiko munwera right now ka open mic bachiko defend amafungwa open mic rusiki kamsina ngaona thandululo abeka open mic ngantenori yeah radiva drama yothenelene yo surrounda contract yawe auto renewal na mini no man, she needs to honor the contract zawe naye kaka honor zwine habori bathu bayashimisana nabo kamuzikoti wabadera pezeri kodiwa nori una bathu banena wanori vakadido defend ezvitu akambura Rabs Vhafuwi ndiri koda tension hey Rabs Vhafuwi this and this but mumwe mukongola vana nashuma nite hora aritemenepo mutu ashuma ute uhora. So naye Makhadzi samusi vatu vachimuimerera kazo nakumimerera kazo richidimudefenda kachimwe nachimwe kameke sure uri na vatu vane ashimisana navo vawane zvine vavori votembisana you know. So amafungo anoni I mean it's not drag for chipinga chirafu so zvinji hezvo zvitu zotanganana nkobona. So vamwe vakodiambura una mafungo ri ndindavenela ya wanumesho mini pedzi no man asi halani I don't any different incident pedzi vatu vakotiyo badera atina vamwe vakodiambura man and Rabs Vhafuwi badera vamwe. So usimesori una mafungo manji Makhadzi kate cheredza vatu abadere uri hezvo zvithu zvipire ngori ndijenisana mato kuditi vori rikwamba ngondi zori Rabs Vhafuwi ukoti yori Makhadzi yamubadere nane ndidambolera zori ringadisengwa rikosemiwa fedzi Makhadzi kabadere chede za Rabs Vhafuwi rikotomuumbera ngazvonza zviviri ndau yanduna vekuti tizolivona hanenepo lori yeah una mafungo radio ri ukadikoloda Rabs Vhafuwi after so long nkobona after so long ukadikoloda Rabs Vhafuwi bewe elipungo nilivona hani ukutoite zvisani ukutodzanyiso hani apa ndichikhala mafungo ite I think zonodipedza nangu ndizo ditomo zviite woma last year ninge until today hatupedza badera vothembisa nori dobadera ngaswinga vione remaining elo fungo zvimwe zvinji arona mwafungo na kortoda nyazvidiwa just comment down below, tell us hey why nisambingezwi why nisachekezwe let's check if it's worth it. I'm out of here. Don't forget to subscribe, like, comment, and share.